na Congo. Oyina na ekoti lelo na Congo. Motema mabe ekoti lelo na Congo. Division ekoti lelo na Congo. Oyina na ekoti lelo na Congo. Motema mabe ekoti lelo na Congo. Abela mwana wa muntu amufuateleja biende. Abela mwana wa muntu amufuateleja biende. Batei moto chamatoye. Batei moto chamatoye. Oyo katolia basantoe. Oyo katolia bampakaye. Oyo katolia mikoloe. Nakatanga babenga biso bilulwe. Balo baba pakola biso mafute. Batindika biso na bagaye. Bazongisa biso mbushimaye. Balo bito zima bango na bango. Balo bito zimi sala na bango. Mama pasa bakufina bango pamba. Changa ibasanga, wale watu mwale na wabena basa. Changa ibasanga, wale watu mwale na wabena basa. What
Reza walituma muvita bintu vya mungina beko na yiko hu bandu wanakufa hu utakimbia wapi Mungu wangu leo? Zanda inegeza wewe Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, pour vous qui êtes dans le monde des affaires, la solution est à l'agence EasyPack. L'agence EasyPack, une nouveauté dans la façon de transférer vos véhicules, colis, habits et tous les autres articles des États-Unis d'Amérique jusqu'à Kinshasa, à Mbujimayi et partout au Congo. N'hésitez pas, choisissez le meilleur avec l'agence EasyPack. Agence EasyPack vous réserve des surprises introuvables ailleurs. Vous qui voulez aider, soutenir ou assister vos frères et sœurs en RDC. L'agence EasyPack répond à toutes vos exigences et vous facilite la tâche à travers son personnel méticuleusement qualifié. Agence EasyPack, un cadeau du ciel. Agence EasyPack, la rapidité, la confiance et la satisfaction au service du client. Pour tout contact, appelez l'agence EasyPack au numéro que voici.
Majorité tujinao umela umela sena mwina tujinende umela umela zami wema nyokolo mundu ujanu mundu zami wasajanu sajanu zami kiumela tubadi kofi umela 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 kitaba wa mundu ujanu mundu zami wasajanu sajanu zami kiumela umela umela
Jikenga ja nsoko kumonji njisanga dia bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga dia bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga dia bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga dia batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga dia ba pasteur jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana mbantombogele kumbelu ngisanga dia baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atule byonsu bilinabi bakusungila moyi wenu